Hello. Welcome back. When I got topic to special populations. Special populations kan tihian si thiam lo kan mai thaya taksalama harsana nei sa emo nei bi ke mo kan nei chop soina ni ta chuta kan soi tu chu kan taksa hi bones te muscles te organs te chang ina bel khoma siama ni ta ta khan I harsana nei bi te kan thei da enga mo che chol pare mo accident mo tuna kan ron soi ho ka accident mo workout line mo enga mo kan thil ti eng poi thei kan hun phia pa poi thei kan thil choi ration lak eng poi thei khamir tanga hemi injury nei thei ni ta chuta chon special population kan ti chon a huam zau ang renga ma se kema course ka zira ka en kol thei bi ka ma chuan I tissues lampang kai hnoi te chuan shoulder complex elbow complex chuan wrist spine ankle foot complex varicose veins ang chi te seizure disorders ang te vertigo hernia osteoporosis diabetes mellitus chuan arthritis last but not the least kasi sina chuan prenatal le postnatal tuna kan ron soi topic bi ka en kol ngai emo en pui ngai emo pt pe ngai nam chuan min lo message emo comment section lo share ti ngai don ya please like and share